uno munsi bigashika ugatsindwa ugakubitwa na Flambeau disa ahubwo simenya noneho rero ntibishika uriyemeje neza yuko mpava mutsinda neza ndabyiyemeje uti Flambeau uno munsi tuyikubita yewe turayikubita tugenda bizi kuva ejo hose biriwe bavuga no mu kaburi bararayeyo hariya ubundi baraye mu kaburi rero nuno munsi barayeyo ngo bamwe bagiye baravuga ngo kugira muze gutsinda uno munsi ngo mwaraye mu kaburi Mutama twege sigupfiki twege nta kaburi turaharamwe twe twizera Imana gusa kari ibikora gusa aba bose baje ikimenyetso kiri ngaho ze kuraba ni ikimenyetso cy'inuma kandi inuma iranga Imana twege icyambere dushira Imana imbere kandi niyo Mana nyene yongeye dushikana ngaha ubu rero twashitse kuri stade Ingoma twirabire imyera yacu isa n'ijuru sinyekana uravye hejuru dusa n'ijuru kandi twaberewe cyane cyo no kubwira ibyo byo mu kaburi je ntabyo nzi nta nubwo mwigeze muroga mu bisa oya ibyo by'uburozi muri football ntibiri muraroga ariko munadutambira ngo oyo muremo dukora suwikiraka dinikarera yarawutwemereye izina ryanjye nitwa Nahimana Adije Mama Musongati nikuva bavuze ati Mama Musongati batora wewe yego umaze imyaka ingana gute noneho uri Mama Musongati noneho uri mufana w'umutima muri Musongati yefise imyaka 8 imyaka 8 ifise yego uri umufana w'umutima muto yego ndi muri Musongati yego ndashaka kumenya Egozen TV umunezero wacu kuri twese
uno munsi bigashika ugatsindwa ugakubitwa na Flambeau disa ahubwo simenya noneho rero ntibishika uriyemeje neza yuko mpava mutsinda neza ndabyiyemeje uti Flambeau uno munsi tuyikubita yewe turayikubita tugenda bizi ndashaka umporeze abafana ba Flambeau kumbure babe baramenyera kwihangana nibaguma aho ngaho bumvirize kuko niba bavuze yuko ngo twege bazadukubita ngo yemwe ubwa mbere bavuze ati mwe mu bazobakubita niko bavuga yemwe kuva ejo hose biriwe bavuga no mu kaburi bararayeyo hariya ubundi baraye mu kaburi rero nuno munsi barayeyo terwa gato kamera tujane reka ndakwereke urabona aba bantu bose babona uku nabaje kuraba iyi match noneho ya Flambeau na Musongati uti baraye mu kaburi yemwe baraye mu kaburi baraye kubyura yemwe ko nabo bavuga yuko kumbure ngo namwe mwaraye mu kaburi nabo bavuga ati mwaraye mu kaburi ati mama Musongati ntiyaraye muhira ibyo sinkabigire oya mwere nta bapfumu mujamo reka nabapfumu twege tujyamo dusaba Imana gusa mwe musenga Imana hama Imana ikabibata yonyene reka noneho tugire icyo dukora nk'umufana w'umutima mama Musongati ushitse muri kino kibanza sivyo tubwirira akantu ka nyuma noneho abasanzwe bakurikirana urukino rw'umupira w'amaguru oya nibakurikirane barabe nivyo kurara mu buburi babyihoze nibasaba Imana gusa iyo mutsinzi bawase aho mbyuka gusenga niyo nshaka kuza ahangaha nyene nsha nsenga yego ndakuraho ndera nivyashika mugatsindwa naho reka ntuvuge ibyo twebwe ntidutsindwa kandi urabibona wowe urabyibonera wowe mubaha bingahe ibitsindo bingahe naho dutsinda 3 4 basi twinjire muri stade tubereka ingene Flambeau muyiteguriye hanyuma tugenda turirimba kamwe muri tujya turirimba mugenda muraririmba muri ko murafana turirimba muri kamwe muri tujya dukora suwikira munadutambira nko oyo muremo dukora suwikiraka dinikarera yarawutwemereye kimwe mu busa 3 mu busa canke 2 mu busa mubatira bingana 3 ku busa nagenda ganiriza muri bamwe na cyane mu bafana haba mu bafana ba Flambeau du Centre hamwe n'abafana ba Musongati reka ndakwibarize gato mbega match uyi uno munsi yiteguriye gute kuko abenshi bagiye baravuga ati Flambeau uno munsi yaraye mu kaburi iraguza kugira ngo bashobore gutsinda abavuze yuko mwaraye mu kaburi ko mbere kugira mushobore gutsinda akajambo kamwe babwiye twese tubehereza Imana ikinezereye cyane nuko imigwi y'Igitega yose ire muri finale icya kabiri nuko mu rukino ruri Flambeau hari gutsinda no kunganya ikizere cyane nuko utsinda wese ikomeye ngamwe isigara cya Gitega rero umunezero munini cyane icya kabiri ni mukuru w'igihugu cyacu Burundi n'icubahiro Egozen nashimiye niyo ngamwe igisagara muri ntara Gitega numva n'imezero myinshi cyane nikuvuga rero ntabo jewe kuri jewe nsinzwe simbabara ndanezero kubera gikomeza bigo mu Gitega ninatsindwa gusa naho ndanezero gusumba umuga nta kiza kumbabaza ntabwo mwingeze muroga utambe twicana tutokora nimwatsinda Imana nize ko yego tugenda tuganira n'abacanke bariya na cyane abo mamuzi ko Egozen TV noneho mba ndahari ko bwanyu ariko kandi boss ngo hano gato tugenda tuganira umwe mu bafana b'umutima amubona ko kuva hasi gushika hejuru aba yambaye noneho abagaragara nk'umufana w'umutima wa Flambeau du Centre ariko kandi boss ngo bamwe bagiye baravuga ngo kugira muze gutsinda no munsi ngo mwaraye mu kaburi mutama twege sigufite twege nta kaburi turaharamwe twe twizera Imana gusa kari ibikora gusa aba bose baje ikimenyetso kiri ngaho ze kuraba ni ikimenyetso cy'inuma kandi inuma
iranga imana twebwe icya mbere dushyira imana imbere kandi niyo mana nyine yongeye idushikana ngaha ubu rero twashyitse kuri stade Ingoma twirabire imyera yacu isa n'ijuru sinkekana urabye hejuru dusa n'ijuru kandi twaberewe cyane cyo no kubwira ibyo byo mu kaburi je ntabyo nzi nta nubwo mwigeze muroga mu bisa oya ibyo by'uburozi muri football ntibiri muraroga ariko utata cyurose indira ikibuga kiri ngaha nicyo twaje kwirabira agapira karatembera ariko urabona ngana handitse ko Edison Beni n'abakinyi banje bashika ku mutima kandi Flambeau yose itimu yanje ndayikunda yo mu maraso ariko kandi nivyashika mugakubitwa mugatsindwa uza kwifata gute sijyambere nkubise ndifata neza ndabimenyereye cyane gose guza ku mugwi wanje no musi abarundi bo bavuze ngo kane karazigwa twitegeye ko mutsinda canke mutsindwa bingana dutegerezwa gutsinda intsinzi turayifise cyane gose uravyizeye impande zose yego uremeza ko mutigeze muroga kugira muze oya ku ruhande rwa Flambeau distance ibyo ku bwacu ntitwigera tubishikira ahubwo gusa mu nguvu zacu turaza aho ziba zigera cyo tuma twizeye intsinzi impande ku ruhande rwacu rwa Flambeau distance. Asante sana ariko kandi reka mbaze uyu mumama nawe umwe mu bamama noneho babafana cyane b'umutima muri Flambeau distance gato tuganire muvyeyi musatirizi mba ndahari kugira ngo tugende turaganira na bamwe nico agacuguzi Fabiano mabuje ururuka gato tuganire umwe mu bafana kandi b'umutima aranaberewe cyane igisuko c'umuriyoni sivyo match y'uno munsi uyiteguriye gute sivyo match y'uno munsi yiteguriye gute mbega nimwatsindwa canke mugatsinda uza kwifata gute Shendi hangana gusa nibaza yuko igitsindo kibi wacu match y'uno munsi ni ngombwa mutsinda neza cyane twifitiye umwiteguro cyane unasanzwe urabona ko tuberewe turatashagije umwiteguro urakwiye hari anyu mupfumu muba mumwizeye ya twege dukoresha gusenga tukoresha gusenga twe nta mupfumu twifuza dukoresha gusenga abavuze ko mwaraye mu kaburi kugira ngo uno munsi muze gutsinda nako bo baba beshe batubeshe turejo tubiziko ntabwo muroga kugira mutsinde oya dukoresha gusenga kuko ibi byose bari kumwe n'Imana turangiza akazina kanyu babita bande mumaze imyaka ingahe mufana uwo mugwi wa Flambeau anyitwa irakoze Sandrine nkujije imyaka ine fana Flambeau distance imyaka ine asante sana na cyane muri bamwe bamuzi ko bigikundiro cyane bro salama no munsi noneho uyu mwiteguro mwakoze kumbure wo gukora ikintu kizima munaberewe cyane byafashe umwanya ngana gute kugira ngo mushobore kwitunganya no kwitegura nko na vyatugoye ariko byakunze ku muryango bari batwankiye mugabo benshi kwinjira bivuga byatwankiye mugabo benshi bagerageje kuvuga ati abo bantu nivyo ukunda ko batinjira n'urusi tofuma dusiba urukino boss kumburi muraberewe cyane sivyo mwashagije aho mbona yuko mwambaye na style noneho mera nkugira nkuko iyi pataro twamwanya ungana gute kugira mushobore kuyiro umwanya ungana n'uw'impene hagati ya Flambeau distance na Musongati uno munsi wewe ubona yuko ari bande bahava batsinda oya jewe si nk'umufana w'umukunzi w'umupira w'amaguru nta hamwe nza gushigikira uwimana iza gufasha agatwara inzinzi okay nawe kumburi uri umwe mu bantu noneho mera nk'utambuka ari imbere unyaruke mera nk'utambuka imbere tura nyaruka bakunzi ba Egozen TV murabona ingene bariko baratambuka ariko kandi tukavuga ati ibi bintu nibiki na cyane aho mubona yuko hariya anye babikomeye cyane uyu n'umugwi hariya anye mbega n'umugwi ibi bintu byanyu bimeze gute byifashe gute gushika ubu n'umugwi urimo na association kubera ubu twase na association ngene tuguma kwiteza imbere okay ubu rero ngomba ko muryohera abafana bose muri rusange b'Igitega ngomba ko mu ntambira sivyo gatoyi gusa gatoyi ncira umurongo nga sivyo mu ntambire gato kugira ngo turyoherwe
ingoma nkuko mwabonye ko twagiye turaganira n'abatandukanye tubabaza imyiteguro yabo ya match, ariko kandi cameraman sinzi kubona aho hariya hose ko abantu hose ku mpande zose bamaze kuzura aho biteguriye na cyane urukino guno munsi, urukino ruhambaye cyane ruza guhuza imigwi ibiri ariyo Flambeau du Centre hamwe na Musongati. Tukababwira yuko uno munsi nkuko magiye muravyumva ku bafana bamwe babitubwira, bamwe bakavuga ati Musongati yaroze kugira ngo ize gutsinda, abandi bakavuga ati Flambeau yaroze kugira ngo ize gutsinda, ariko muri rusangi urumva ko bose bavuze ati twebwe ntabwo twizera kuroga canke ntabwo turoga, twizera Imana. Rero ico no babwira nuko reka turindire hama turabe match ukiza kugenda, ariko kandi ndabibutse ko iyi ni Egozen TV aho mamuzi ko mba ndi kumwe na Mirinka, mba ndi kumwe na Londiana kugira ngo bagende batunezera. Reka ndakwibutse ko kwinjira muri stade Ingoma kwari ku buntu kugira ngo bene Gitega bose muri rusangi baze kuryoherwa noneho hagati imigwi yabo ibiri, Flambeau du Centre hamwe na Musongati. Reka noneho ndakwibutse ko nkiri ngaha kugira ngo noneho ndakuryohere. Cameraman tugende hariya hanye tuganira nabajya bamama noneho tubabaza uko biteguriye match y'uno munsi, na cyane aho ari match noneho inakomeye cyane, match iza guhuza imigwi ibiri inakomeye cyane mu gisagara cya Gitega, ihambaye cyane. Murabona yuko ari ibintu noneho bidasanzwe. Reka turabe icyo twababaza kugira ngo tubaganirize gato, sivyo? Mba ndaharire kugira ngo tugende turaganira nabo batubwira ibi canke biriya, kugira ngo na cyane muba muzi yuko tuba tuhari ku bwanyu nk'abantu, ariko kandi mabuja match y'uno munsi muyibona gute? Abafana ba Flambeau bakaniye ati bana tudatsinze Musongati neza na neza. Asijibu babuji baciye uno munsi biteguriye gute mabuji? Uyiteguriye gute? Ubwoba ko bavutsindwa. So reka tuvugwe tuti reka turindirana igishika match y'uno munsi, aho nkuko nababwiye yuko iza guhuza imigwi ibiri hagati ya Flambeau du Centre hamwe na Musongati, aho tuvuga ati mbega haza gutsinda nde, ariko muri twese nta numwe abizi, na cyane tuba tuvuga ati reka turindirane igishika match y'uno munsi. Egozen TV, umunezero wacu kuri twese.